Mu nyanja z'i Pacifique hari ubwato bwubatswe mu bwiza n'ubukaka ariko buzwi cyane kubera ibishwe bitagaragara bwitwa RMS Queen Mary cyangwa Royal Mail Ship Queen Mary. Ubwato bw'amateka n'ubwato bw'amaraso n'imyuka mibi. Ubu bwato bwari ishema ry'ubwami bw'Abongereza, igitangaza cy'icyuma. Ariko imyaka yarahindutse, igitinyiro gihinduka igihangange cy'amayobera. Ubu ni ahantu havuga imyuka mibi kurusha ahandi hose muri Amerika. Queen Mary, ubwato bwatwaye abami n'abasirikare, ubwato bw'icyubahiro cy'ubwami bwari intangarugero mu mateka y'ubwikorezi. Ariko imyaka irenga 80 irashize, Queen Mary yarahindutse. Ubu ni ubwato bw'imizimu. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro wacu, kanda subscribe ukande kukazogera ufungura ahanditse all, tujye tubana buri munsi. Ndi Ish Robert Ikaze. Queen Mary yubatswe mu mwaka w'1930, yatangira gukora ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1936. Ni ubwato bwari bufite uburebure bwa kilometero 310 na metero 33 z'ubugari, bwagendaga kilometero 53 ku isaha. Bwubatswe na John Brown Pride Bank Scotland, babazwaga muri kampani ya Canada Line. Ubwato bukimara kuzura bwitiriwe Queen Mary, wahoze ari umwamikazi w'Ubwongereza akabonanye na King George wa gatandatu wabaye umwami w'Ubwongereza. Bwari ubwato bw'icyitegererezo mu bijyanye n'ubwiza, uburebure ndetse n'umuvuduko. Bwatwaye abagenzi barenga 2000 n'abakozi barenga 1100. Queen Mary ifite ibyumba by'ikirenga nka first class, yari ifite restaurant, piscine, inzu z'imyidagaduro na siporo. Bwakoreshwaga n'ibikomangoma, abarwe ndetse n'abahanzi. Mbere Queen Mary yatwaraga abagenzi b'abakiri batwara hagati y'Uburayi na Amerika. Nyuma mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi, Queen Mary yahinduye ubwato bw'ingabo buzwi nka Troop Ship. Ubu bwato bwakoze imyaka irenga 31 buzenguruka Uburayi na Amerika, buca mu mijyi nka New York, Shelburne na Southampton. Mu ntambara ya kabiri y'isi bwatwaraga abasirikare barenga 1500. Irihutaga cyane, ntiyashoboraga gufatwa n'abanzi. Ifite izina ry'akabyino ka Grey Ghost ryavuye ku ibara ryayo risa n'umwijima kandi rihindurwa mu ntambara. Mu myaka 31 abarenga 90 bapfuye muri ubu bwato bitewe n'impanuka zitandukanye, harimo impanuka zo gukubitwa n'imiryango y'indege, kugwa mu mazi, indwara n'intambara. Aribyo byaje guteza amayobera kugeza na n'ubu, bamwe bavuga ko bayigarukamo nk'imyuka mibi. Reka ngutembereza ahantu harindwi hateye ubwoba kuri ubu bwato, mubwire bimwe utigeze wumva mu matwi yawe. Kuva mu 1967, Queen Mary yahinduwe hoteli n'ahantu h'ubukerarugendo i Long Beach, California. Uyu munsi abantu basura nka hoteli, inzu ndangamurage ndetse n'ikibuga cy'inkuru z'amayobera. Mu myaka yo hambere, abapfiriye muri ubu bwato kubera impanuka, indwara ndetse n'intambara bagiye basiga inkuru zitangaje. Abasura ubu bwato bavuga ko babona ibintu bitangaje, harimo akantu k'umuriro cyangwa amajwi y'abantu bavuga bamwenyura bagaragara mu nzu zishaje. Imyuka y'ingenzi ivugwa cyane irimo umwana w'umukobwa wambara umukara uzwi nka Ghost of Children Playroom. Mu cyumba cy'abana basura bavuga ko bumva urwenya rwe bakanabona ibintu byimurwa. Abakozi ba restaurant n'abatekinisiye b'inzu bavuga ko bahura n'umuntu wambaye umwenda w'umutuku. Ku mwanya wa mbere w'ahantu bavuga hatangaje kuri ubu bwato turasanga iyi piscine ya mbere izwi nka first class swimming pool. Iyi piscine yahoze ari y'abagenzi ba mbere babandi bazwi nk'abakire. Kimwe mu cyo bivugwaho imyuka mibi kurusha ibindi muri ubu bwato. Nubwo itagikoreshwa, abashyitsi n'abakozi bavuga ko bumva amajwi y'abana bakina, amajwi y'amazi yisuka ndetse bakabona ibimenyetso by'amaguru ari mu mazi. Umwuka mubi uhazwi cyane hano ni umwana w'umukobwa witwa Jackie, bivuga ko yaguye muri iyi piscine. Abantu bavuga ko bumva amajwi yaseka cyangwa aririmba, ndetse bamwe bavuga ko babonye ishusho ye yambaye umwambaro w'abana afashe igikinisho. Ku mwanya wa kabiri hari ifoto ya Woman in Red. Nubwo ifoto ya Woman in Red itavugwa cyane, hari inkuru z'abantu babonye ishusho y'umugore wambaye ikanzu y'umweru cyangwa y'umutuku mu byumba bitandukanye by'ubwato. Abantu bavuga ko babonye uwo mugore agenda cyangwa ahagaze ahantu hatandukanye ariko akazimira ako kanya. Ku mwanya wa gatatu turahasanga imyuka mibi ivugwa muri iri fata. Abasura bavuga ko iri fata z'ubwato zikora zonyine, zigenda hejuru no hasi nta muntu uri imbere. Abandi bavuga ko bumva amajwi y'abantu barimo kuganira cyangwa gutera intambwe muri iri fata ariko ntibabone umuntu n'umwe. Ku mwanya wa kane turahasanga inkuru y'umwana w'akazi. Hari inkuru y'umwana w'akazi wabaye intandaro y'ibibazo byinshi. Bamwe bavuga ko babonye ishusho ye igaragara ku byumba byo hejuru, abandi bavuga ko bumva amajwi ye cyangwa bumva ibintu bikora nk'aho hari umuntu uri imbere nubwo nta muntu burimo. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga Grand Salon cyangwa Queen Salon. Queen Salon yahoze ari icyumba cy'imyidagaduro y'abagenzi ba mbere. Ni ahantu havuga imyuka mibi.
Abantu bavuga ko babonye umugore wambaye ikanzu y'umweru cyangwa y'umutuku arimo kubyina wenyine cyangwa ahagaze nk'ureba abantu batagaragara. Bamwe bavuga ko bumva amajwi y'umuziki cyangwa bumva urusaku rw'abantu barimo gusabana ariko ntibabone umuntu n'umwe. Ku mwanya wa gatandatu turasanga engine room cyangwa icyumba cy'imashini. Icyumba cy'imashini ni kimwe mu bice bivugwaho imyuka mibi cyane. Hari inkuru y'umusore w'imyaka 18 witwa John Beda wapfuye akubiswe n'umuryango wa 13 mwaka w'1936. Bivuga ko umwuka we ukigaragara muri icyo cyumba, aho abantu bavuga ko babonye ishusho y'umuntu wambaye imyenda y'akazi y'ubururu ndetse bakumva amajwi atandukanye cyangwa bakumva umuyaga utunguranye. Ku mwanya wa karindwi tuhasanga icyitwa first class cabins cyangwa ibyumba by'abagenzi ba mbere. Ibyumba by'abagenzi ba mbere nabyo bivugwaho imyuka mibi. Abashyitsi bavuga ko bumva amajwi y'abantu barimo kugenda, amajwi y'abantu barimo kuganira, ndetse bamwe bavuga ko babonye ishusho y'umugabo wambaye imyenda ya kera barimo kugenda mu bwato. Hari n'abavuga ko telefoni zabo zasunuzwaga n'abantu batabaho ndetse bakanumva amajwi atandukanye mu byumba byabo. Uyu munsi Queen Mary ni hoteli nk'ahantu h'ubukerarugendo hamenyerewe nk'ahantu hatinyitse. Abantu benshi bajya guhakorera tour z'imyuka mibi cyangwa ghost tour bareba ibimenyetso by'imyuka. Ni kimwe mu bice bizwi cyane muri Amerika ku bantu bakunda ibihabera nk'udukoyo. Hari abagenzi bashobora kurara mu cyumba kivugwa ko gifite imyuka mibi bakaba babona cyangwa bumva ibintu bitangaje. Abashakashatsi bakoresha ibikoresho bigezweho nk'amakamera y'ijoro, ibipimo by'umwuka n'amajwi atagaragara ku buryo busanzwe. Abahasura benshi bavuga ko bumva amarira, amajwi y'ibyuma ndetse n'ibintu byimurwa ku buryo budasanzwe. Aha ni handi ushobora gusiga isahani ku meza ukayisanga hasi cyangwa ifoke yari iri ku isahani ukayisanga mu gikombe. Ni byinshi byanditswe, ni byinshi byavuzwe kuri ubu bwato bwabaye icyanya cy'inkuru z'imyuka mibi. Gusa ibyo nibyo by'ingenzi wamenya. Gushimiye ko wanisha amatwi, amaso ndetse n'umutima. Gusa amahoro n'imigisha ndetse ukagukana subscribe tujye tubana mu biganiro by'ubwenge kandi bicukumbuye. Nge ndi Ish Robert.